شەوێکە دژوار و زەحمەت لەسەر خەڵکێن باژارۆکێ زرگانێ دەرباز بوو. سیڤیلێن هەموو تام یەن گۆ مالێن خۆ دەبوون راستی تۆپên ئارتێشا دەوڵەتا تورکیایê û komê çekdar hatin û di encam de di kes şehîd ketin û zêdî 20 kesan birîndar bûn û hemû jin û zarok bûn. Ji bilî wê wêranî û xerabiya got li dû xeheşt. ليلة امبارح عندي طفلي مريض. لە دوای یەکەم بردومان کە لە بازگەکەیدا لە ماڵ دەرچوین. شەو دوای ئارامبوونەوە ڕەوشەکە ویسمام گەڕینەوە. لەگەڵ دەرچوونمان ئەوێش بردومان کرا. هەموو بردومانەکان خەڵکی مەدەنی کردا ئاماج. هەموو ئەوانەی زیانم بەرکەوتووە مەدەنین. دەوروبەری سەعات 11:30 شەوی ماڵەکەی ئەمەش بردومان کرا تەنها توانیمانە نازنامەکانمان لەگەڵ خۆمانە ببین. خالد پارێزەرەکە û şîniyên bajarokê Zirganê ye dibêje piştî goroş çû ava hemû taxên bajarokê Zirganê rastî topan hatin û malên sivîlan hatin ermanjgirtin. دو مغرب هما وقذيفة بلشين جالي وقالي هاتن طبعا قذيفة بربون بو عجاج بزوري صاروك در خستن شون در كتن برن آلية دربيسية بخود واهن دبينه بشربوية يعني بإنسانية بتشتكي يعني أو ناس كان بلد تجيه تجي عالما خلق المالي خوانا وقت بيجيب هون دبين بشيبو پیرەکە برێم و برێمە شەزای ئەمال پێوان کەتەنە وڵاتێکی din dibêje dema gomû zarokên xwe şîv dixwar zêdî 10 topan li hewşa mala min ket û bi zehmetî mû zarokên xwe me xwe xelas kir. Xwedê do em li malê bûn me şîv dixwara muzarkê xwe tevê û ji nişka vidû bûgupîn û ne yek û di do û sê û debek şêst heftê ebrasênkî ji belê ebrasênkî jî bela bûye nok baranê dibariye hema hewşan bekî deh qezîfe tê de ya lêketin. و أمادن بعد كان عم يجافون برجع وادبين وكام يشاركون خذ جيتنا بيدر يعني أنا وامشون ما دقش غرفة قايمة بعيشن وكام يشاركين يعني ما كنت بالرابط يعني نكس أجمر تشكي دنجة ما دايا دي كيف وكذا نزان أمامنا تبي قيم حج أقرب يخسلوا أبويا زيدي بازار روجانة گوندەوالên bajarê Tiltemlê û Zirganê rastî topan tên û gelek ziyanên madî û canî digihînên welatiyên sivîl. Tevî hebûna bargeheka Rûsî li deverê goşerkê wê ye van kiryaran tomar bike û rawestîne li gorî wê rêkeftina Soçî. Dara berekat Kurdsat News bajarokê Zirganê.